laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi alkarim almannan ذي الجلال والإكرام فضل بعض خلقه على بعض ورفع شأنهم بالاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النيران والفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ومنحه أعالي الخصال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فمن اتقاه فاز بالرضوان ونال نعيم الجنان ومن عصاه هلك وخاب وكان مآله إلى دار البوار الحمد لله en yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni dokko ko kanko woni tedduɗo ko kanko woni ko handi e yettore ko kanko waɗi ko yettire o sifitori mangu e teddungal o ɓurni yoga e ko tagi kon e dow yoga o suɓi keɓe o ɓurnoriɓe waɗugol ɓe waɗi ɓen min almukhtarin almustafain ko ɗum waɗi jomirawo tedduɗo towɗon o wi'i wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar joomi ma hino tagga kala ko yiɗi tagude o suɓo miɗa sewdo reweteɗo alaka goonga si wona kanko tun Allah subhanahu wa ta'ala seede mo mi jortori daɗal ñande janngo e yiite jahannama ngen mo mi jortori kadi heɓirgol aljannaji towɗi ɗin e welaye Allah yurmeteɗon yo Allah hafu en miɗa seedo wondema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko kanko Allah ko nulaaɗo makko suɓaaɗo ɓurna o nulira goonga o nulira peewal Allah subhanahu wa ta'ala on okkiimo ko ɓuri towude e sifaaji yo Allah juulu e makko kañum e ɓeyngure makko e sahaabaaɓe wondunooɓe e makko fodde jemma on e ñalorma on hino luutondirde musidɓe julɓe tedduɓe Allah tedduɗo towuɗon o wi'i kono yo gomɗinɓe huule Allah no o haana hunirede non no o haana hulirede non wota on maayudeyi si wona ko on julɓe jebbilaniɓe mo hara miɗo wasiyo wonki yankin huulugol Allah subhanahu wa ta'ala huuliramo argol e ko o yamiri kon woɗɗito ko haɗi kon sabu mo huulimo o malirte heɓugol welaye Allah on o heɓay nema aljannaji to wuɗɗin kala kadi on mo woopimo haray perdi e halakuye hewtike mo ruttorde makko nden laato ka galle halakuye ɗum ko yiite jahannama nge yo Allah dando en musidɓe julɓe tedduɓe Allah tedduɗo towɗon ka sunnaji makko ka aada makko ka mboodi makko o sifitori suɓagol e yoga ko tagi kon ɓaawonde o sifitorde tagugol kala ko taga kon e nder tagore nden fof o suɓi annabaɓen o ɓurni ɓen ɗon e hakkunde annabaɓen o suɓi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ɓurni mo e dow maɓɓe e nokkeli ɗin fof o tagi Makka o suɓi on nokku ɗon e lebbi ɗin kadi fof o tagi lewru sumaye o suɓi ndu lewru ɗo o ɓurni ndu e dow hedditiɗɗin ndu lewru sumaye noon Allah subhanahu wa ta'ala on waɗani ndu ɓure heewude ko hollata himo suɓi ndu himo hertinani ndu hoore makko himo hertiniri ndu yoga e teddule ko tawata hara lebbi hedditiiɗi ɗin ala e mayru ino jeeya eɗen ɓure ɗe Allah suɓori lewru sumaye o teddiniri ndu waɗugol ndu lewru alqur'an o hoddiri ko e ndu lewru ɗon wonno ko tippinta deftere makko nden Allah wi'i shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويندو لورو سوماي كوي مايرو وني كو القران on tippina pewal e banganduye wonande yimbe ben Allah wi aya go inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin o wi menen de min tippini alquran on e der jamma teddudo o feññini ko hombo woni on jamma ka suratul qadr o wi inna anzalnahu fi laylatil qadr menen men tippini alquran on e laylatul qadr haray suma yehino hertori dum do wona e mayru tun qur'ana tippi kono qur'ana on ko e mayru tippinande fof ittede ka lawh mahfuz ka kammu jeedi dabu nde tippinende adde ka baytul izza ka asama burdo en battade do hande kad non de itta don non de tippinira seeda seeda e der duubi noga e tati di nulado sallallahu alaihi wasallam wuri din e der annaba ko ngum aray no jeya e bure ko sumaye teddiri buri lebbi hedditi din Allah wadi lewru ndun ko ndu o udditata dambude aljannaji den e mudum o wadi ndu lewru ndu o sokata dambude yite den e mudum o wadi ndu lewru ka sheytaneji dundarankeji din e jinnaji murtudi din dumbeteedi habbeedi kolbe joli e nulado sallallahu alaihi wasallam kabe maki si woni jamma aranon e sumaye jamma aranon e sumaye si henati be maki dambude aljanna udditete hay e gotal sokataake dambude yitangen soke hay e gotal udditataake sheytaneji din e jinnaji murtudi din hende dumbe dum do fu ko bural ko Allah wadani lewru sumaye fi faandunde de kanko Allah o falane yo wawu timmirde jiya ben Allah wadi no jiya e bure ndu lewru wondu arde e meden o wadi ndu lewru hafranal shahrul maghfirah o wadi ndu shahrul itqi minan nar lewru ndu o rindinta daade tawnode tabiti e mudun sabu ko de faggiti natugo liite jahannam kono Allah ka yurmende makko o wadi ndu lewru do sai ka neddo on o etoto bakatuji makko di monte o rindine daade makko ndenge natugo liite nulado sallallahu alaihi wasallam be maki man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bimaki kadi man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bimaki kadi wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahinna idha ijtunibatil kaba'ir haradi hadith jido no holli wonde man neddo on si o hori sumaye nondu hana horirede non hara ko e hore gomdinal wonde makko farilla ko Allah farli e hore hasbitagol joddi mudum nin ka Allah teddudo towdon haray bakkatuji makko din di montete e hadith din mon holli si woni mawdi din jogitama bakkatuji mawdi din haydin non si woni a tuubi e der lewru no to ki Allah o yafama o yafotoma bakkatuji mara din fo wona yafama to so ke jani joli en nulado sallallahu alaihi wasallam kabe maki ولله فيه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة بماكي نودني الله اندر لewru suma yendum rindin tebe itte natugol yite dun non ko e jemma be ender jemmaaji mayron suma ye hertori e bure tawata hara ko lewru ka du'a jaboto nulado sallallahu alaihi wasallam be maki tato du'aji mabbe ruttataake be janti e ben tato horudo on hatumande o taji ko dum wadi si Allah subhanahu wa ta'ala on ka jantagol nyawoje lewru suma yendum o janti e ha e hakkunde o lombi don fi du'a on o wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an o wi si jiyabe ambe landike mafiyan harayde mimmi do batti ko mi batti do mido noto noddandu noddudo si woni o noddilan o wi falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun yobe noto lan tun be gomdi nammi bela jobe hebay ko wete kon ar-rushd dun ko pewal yo Allah subhanahu wa ta'ala okwen ndu lewru suma do no jeya e piiji ko Allah suborindu o bunnirindu ko wonandu kayru so mu golle der mayru jemma mo tawata hino buri lebbi wulure ko sifa makko ala e mudum Allah wi laylatul qadri khairun min alf shahr
laylatul qadri o himo ɓuri lebbi wulure ɗi sifa muɗum ala e muɗum hara noon jamma on himo joli wonde makko e nder sumaye on fof ko ɓuri jiccude kon e muɗum ko 10 sakkiti ɗen ɗin jemmaji ɗon ko ɓuri jiccude e ɗin ɗon kadi ko fuujuɗi ɗin 21 e 23 ko nandi e muɗum no jeeya e ɓure ko ndu lewru ɗo hertori tawata haramo Allah newinani tottugol umra e nder mayru ɗum hino fotawa baraji hajju e maako nulaaɗo goo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hino fotawa hajjudugol e maɓɓe ta'dilu hajjatan ma'i ndu lewru ɗo musidɓe julɓe hindu hertori e ɓure ko tawata hara Allah waɗindu lewru ko alqur'ana rewtete sahaba ɓen fillike wondema nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jibril araynoɓe e jemma kala o rewtinaɓe alqur'ana on fiyo nde tabitu fiyo nde ñiɓu e ɓernde maɓɓe yoni sumaye ɓural ko wiye ko ndu tawira hindu ɓurri lebbi hedditiɗɗin ko Allah ɓurniri ndu o suɓori ndu o waɗi korka kan woni kayru woni ko wonandu korka on fof o waɗi ɗum ɗon ko ɗen golle neɗɗo on ɗon woni ko hertinani fi hoore makko joli ka hadis qudsi ka Allah wi'i kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi Allah wi'i golle jiyaɗo on ɓiɗɗo adama on fof ko kanko jeyi si wona korka kan ɗum ɗon ko min jeyi mi yoɓaymo kadi ɗum ɗon harayno musidɓe juɓe tedduɓe lewru sifitorndu sifaɗe ɓure ɗo ndun hanaka weltindede e muɗum ndun hino hana hittinede fi muɗum Allah no hana weltanede so ndu lewru ɗon ɓadike ko ɗum waɗi si nduɗo hendu mayru on wifi neɗɗo haray himo hani weltanagol Allah mo hani eɓɓindanagol ndu lewru ɗo o heblano jaɓɓagol ndu ino tawano no ndu lewru ɗo jaɓɓorte weltagol taho tawde Allah tawnima ha hendu ndu lewru ɗo wifi hande a waddata e goɗɗo konguɗi ɗiɗi tati si wona ko hikkoto ɗon kon ko wiigol ma ndeññande haray suumaye noon naati ɗum ɗo ko hollugolle wondema lewru suumaye ndun hendu mayron wifi haray no waɗɗi neɗɗo o si ɗum ɗo tawimo hino yiɗanamo nde o weltanto Allah o jarnamo sawde o accimo ha o saayi ɗo o watta ɗon toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo tawnumo ndu lewru ɗo yo o yottimmo tawede ndu o toro Allah yo newinanmo hoorugol ndu no ndu hoorite non juulugol jemmaji mayru on no haniri non e tottugol dendanangal ɗi neɗɗo o ɗaɓɓiraɗin e nder mayru hara o haɗali ɗon o toro Allah yo jaɓanmo yo jeynumo e hawrindina ɓen sabu ko ɗum ɗo woni ko ɓuri himmude kon si Allah jaɓanima golle ɗen si yawti ɗum neɗɗo o hino hani eɓɓidoralngol ndu lewru waɗangol hoore muɗum programme ko honnum waɗata e mayru eɗen andi si koɗo no arde ka meɗen en eɓɓay ko homɓe jaɓɓotomo ko homɓe wernatamo ko homɓe tolnatamo ko homɓe ɓannantamo nafaka on hay ko homɓe wondata e makko ka woni ɗon sumo e kadi no haton jini e ɗum ko honnum waɗata e ndu lewru ɓaawo korka kan juulugol no waali ittugol sadaka no waali yamirgol konngol moƴƴol no waali haɗugol ko boni no waali moƴƴagol e musidɓe muɗum e kawtal muɗum no waali du'agol toro Allah no waali neɗɗo o no haton jini Allah tonin ka o andi ɗon kanko neɗɗo on ko ɗum waɗi si o hana welsindade e sifa ɗi piiji ɗo imo hani heblorangol ndu lewru golleji ɗi o waɗata rin e nder mayru o fiɓa on annuya ɗon o tiɗinamo o holla Allah gonga ka ɓernde makko sabu Allah ko ga humpa joli e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kaɓe maaki fa arullaha fi anfusikum khayra holle Allah e wonkiji mon ɗin moƴƴere joli e maɓɓe kadi kaɓe maaki wondema Allah ndarata ɓalli men ɗin o ndarata mbadeji men ɗin ono towi ono joli amara jungoy ɗum ko Allah woni ko okkuma Allah ko woni ko ndarata nulaɗo maaki Allah ko ndarata e meɗen ko ɓerɗe ɗen ko ɗum wayi neɗɗo ko o eti fi ɓernde makko nde wo o fanɗin sabu siko woni toon kon laaɓi haray golle maɗa ɗen fof laaɓi siko woni toon kon tuuni golle maɗa ɗen fof ɗe tuunay ko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki ɗum haray Allah ko ɓerɗe ɗen e golleji ni woni ko ndarata ɓernde nden ndarane annuye on golle ɗen ndarane ñentingol ngol mutaba on ko ɗi sartiji ɗo ɗi timmata si golle neɗɗo on ɗe wona golle jaɓeteɗe ka Allah subhanahu wa ta'ala hino jeeya e ko neɗɗo hebloranta ndu lewru ɗo yoɓugol ko tawno hino ñawli e suumaye feƴƴuɗo ɗum noon ko hunde nde waɗɗinde neɗɗo on himo hani hittinde e muɗum no jeeya kadi ko neɗɗo hebloranta ndu lewru ɗo ɗuɓɓingol horugol e sabbordu suumaye sabu eltanagol lewru suumaye ndun sabu joli e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam
kanene Aisha filli e mabbe wonde mabbe latino be horay no sabboru sumay ndu fow ka firtugol dum o wi'i be horay no sumay si wona sabboru sumay si wona seeda dum ko hollugol honnum wonde mabbe horay no ko buri dudude ko nge sabboru sumay sabu sabboru sumay ko lewru hikkonin dum e sumay neddo ngino hani heblorangol sumay ko nanditata kon e golleji wadete din e sumay gila duddingol horugol ha e duddingol jangol alquran ha e duddingol ittugol sadaka hara non ko horata ko lo intamo fi horugol lewru sumay dum ino jeya kadi ko goddo jabborta ndu lewru do heblorandu e andinagol nyaawoje lewru sumay dum ko honnum waddima ko honnum farlima ko honnum dabbirada ko honnum woni ko yidanada ko honnum woni ko rerdinada e mudum hare ko ni neddo o hani heblorangol ndu lewru dum do e ko nanditata e mudum aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه مسلم جلبة الدبة de tawno hino waddi neddo on andugol ko honnum o dabbira e lewru sumaye haray himo hani badagol karmo ko ben o landobe o yaha ka darsuji dum woni ton o janga sabu ko ton woni ka dum yaajani haray non hiden jantodo yoga e mudum no waddi neddo on taho fibugol annuye on lewru sumaye nu sinati no waddi ma fibugol annuye wonde ma o horayndu fow do ardi no gay e jeenay ndo ardi cappantate a horayndu haajuldandu wi e biidnillah watti dum neddo no hani walodugol nyando e annuye fi nyallal jango wangal dum non ko waddi dum nulaado sallallahu alaihi wasallam be maki man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lahu kalawo ummu fi bali annuye on ka jamma o walidi e makko haray o ala korka ko duwadi neddo on si weti fajiri on ferita yo fi banu annuye nyallal ngal o jogitoto ngal o horayngal kono o yoboyengal tawdengal anniyana noka ko horita ngal don ko sabu renugol horma sumaye on haray nafingal yonay mo ijza on haray hebaki haray no waddi neddo on e lewru sumaye e der nyaawoje den jogitagol dendanangal firtawi sumaye dendanangal taji naydi korka kan gila e nyamete ha e njaram dendanangal di fo e majji gila ka fajiri on feri don ha ka nange muti don haray dum do hino waddi neddo on dimpiji don non hidi duudi kono piiji fottana dingi mudum ko piiji jeddi din don ko wondugol e sonna ben ka baldi e der o zaman wola do kanyum e nyamete on e njaram on karam ko ben hibbindire o nyamete e njaram do kala ko woni e maana mudum kala ko lomtoto dum don woni ko jettirte pikir woni ko jettirte comprimé woni ko jettirte perfusion non e wono jettirte kala ko tawi hada e heege haray woni lon to nyamete e njaram dum don hino hikko don be tokki don kadi hunde ko yaltingol ndiyam mun dan ndiyam mani on haraka e hore tuyo e hore shahu Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i bawo o daginde wondugol e sonna ben ka jemma o wi fallana bashiruhunna wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl o wi awajoni wonde e mabbe nyaamo yaron ha sennondirana on feñana on jalbeedi nyalorma on e niure jemma on ko doni per al-fajr on feñana on wonde ma fajr on feri refti non timminon korka kan haka kikide ko hikkinira e dum don kon ka tuyo no la sallallahu alaihi wasallam be filliki hadith kursi ka Allah wi yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu tuyo makon min ajli sab'an ko wadi haray kala ko ndiyan gorko on yaltiri hara ko tuyo dum don kadi taje korka kan haray hino jeya kadi e din bonnaydi sumaye neddon hani jogitade tuure den o hana loji tagol nulaado maki kala wo mo tuure foli haray hay hunde fawakimo kala non on lojitido haray hino waddi mo yobugol nyallangal hino tawa e mudum kadi ellaaji sonna ben ko hebata be kon jijam fi leeru kanyum e jijam jibingol
si ɗum ɗon heɓi sonnaji on hay sino lutti ko timma minute ɗo yo futuro hewde ara e ngal ñallal makko ɗon ngal boni o yoɓo ngal tuma ella on iwi e makko o haray ko ɗiɗo woni bonnoji suma e fotta naɗɗin e muɗum haray pijigo to sokino toon si woni ɗi yani neɗɗo on koyo noddu karma koɓɓen o landito haray hino watti ɗo musidɓe julɓe ko neɗɗo hani andude sunnaji ɗi o ɗaɓɓira ɗin hiɗa ɗaɓɓira ɗuɗɗingol janngol alquran nulaɗo ko noon si fitorno jibril arayno e maɓɓe jemma kala ɓe rewto alqurana on e suumayemo ɓe sakkiti horude on ɓe heɓuno hatma ɗiɗi arda ɗiɗi weeɓitande ɗiɗi e nder mayru no jeeya e muɗum ko neɗɗo on rerɗina e muɗum sullagol buy inna wawata ñamude jemma immo sullora haysi ko ndiyam vers goto ma feccere vers ma yarande wotere fiya ñenti nulaɗo sallah sallam sabu ande nulaɗo maki wa hayrul hadi hadiyu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri moƴƴude e sunnaji ɗin e laawol ngol fof ko laawol maɓɓe ngol ko sunna maɓɓe on ɓe maki sulle sabu hino e suguli on barki hino e muɗum haɗa ka suguli ɗon hino yiɗana kadi neɗɗo on yo nennu suguli on o hikkidira ɗum e peral fajiri on hara o ñooƴali ha fajiri on tawamo e muɗum kono o hikkidira haranaka tumbo jamma woni ko suguloto wano noon kadi hino yiɗanamo yawnugol taƴugol ngol nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɓen serata hino e moƴƴere fodde hiɓe yawnude huntagol ngol ɓe nenna sugulagol ngol hara hino wattiɗo musidɓe julɓe yon andu neɗɗo o si woni e nder lewru sumay ndum nawnare heɓimo haray himo newnana taƴugol si woni horudugol e nawna nden no wondi e ɓittere allah wi wama jaala aleykum fi ddini min haraj o waɗanali on ka dina hay e hunde e ɓittere o addi ka ayeje korka waman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar si tawi noon nawnare nden ko nde jortaka dikkede ñawdoɓe wi ndeɗo nde nikkata ndeɗo nde dikkata on ɗon haray ko yo o ñammi ñande o miskino wona noon kadi mo heɓi seta yagal si voyage yani neɗɗo o e nde lewru suma e ndum haray si woni voyage on hino wondanimo e ɓittere korka kan ko ɓuri mo moƴƴande ko ɓura yiɗanede kon ko wota o hooru si woni noon ɓittere ala e muɗum haray hino sella ka o hoora fo e muɗum joli e nulaɗo alayhi salatu wassalam haray en andu musidɓe juɓe tedduɓe ɗiɗi wiwɗen firtay ɗo suuma ye bonna e korka kan ɗi fof e majji kala ko neɗɗo on o bonniri korka makko kon boniri sabu muɗum si wona ellaji sonnaɓɓen haray no waɗɗimo tubugo rutto e allah o jogito ngal ñallal ɗon ndeññande o timmina ngal e hoore o yoɓoyay ngal haray kon ɗo waɗɗimo si wona hunde wotere tawde si tawi ko bonni korka kankan ko rendugol e sonnaɓɓen ɗum ɗon haray no waɗɗimo kaffara mughallada tawowo ko ala tartib wona ala l'ihtiyar ara nun ɗum ko rinɗingol dande si woni ɗum ɗon newotako o ara ka horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi si woni ɗum ɗon newotako o ñammina miskinaɓe capanɗe jeegoo musidɓe juɓɓe tedduɓe weltoɗen yetten allah ko tawni en o saayi ɗo jarnenmo weltanoɗenmo e dow nemaji makko ɗin fof en toro allah subahana wa taala yo hewtin en lewru ndum yo newinan en hoorugol ndu e juulugol jammaji mayru on e ittugol sadakaji ɗin e mayru en toromo yo yafano en bakkatuji ɓen ɗin yo waɗu en e mayru rinɗinteɓe daade e natugol yiite enen e mawɓe meɗen e mawɓe muɗum e musidal meɗen e weldiɓɓe meɗen e karamokoɓe meɗen e kala julɗo ka wontiri e hoore leydi ndin anditen no jeeya e golleji meɗen ɓurayɗi en ɓannude ka allah ɓurayɗi ɓantude darjaji meɗen juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah subahana wa taala on o holli en himo waɗa ɗum malaikaɓe makko ɗigguɓe ɓen hino waɗa ɗum o ewni en o wi'i ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه واجعلنا من الموفقين المقبولين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.